जानेवारीच्या 12 तारखेसावन शिंयाळे अधिवेशनाक सुरुवात जातली। या अधिवेशनात विधेयकां सादर करपाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या। 4 विधेयकां सादर जातली अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली। तशेंच हेर कांय महत्वाचे निर्णय मंत्रिमंडळ बसकेत घेतले। सर्वेक्षण खात्यात फील्ड सर्वेयराची 157 आणि अतिरिक्त संचालकांचे एक पद भरपाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या। राज्य कर्मचारी आयोगा वतीन भरती जातली अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगले। पहिलो अजेंडा दर द एक्सचेंज ऑफ द लँड ऑफ द सर्वे नंबर 45/1 in the village Carmona in Salset तालुका। आम्ही एक्वायर्ड लँड केल्ली पळय न्हू त्याच्या दुसऱ्याच लँडांतल्यान रोड केलो मागीर ती एक्सचेंज केल्या कार्मोना विलेजीन। ओके, अमेंडमेंट टू द बिजनेस ऑफ द गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा फॉर द एलोकेशन ऑफ द रूल 1987 इन कॅप्टन ऑफ पोर्ट डिपार्टमेंटातले काही तांकां बिजनेस रूलात ऑलरेडी काही गजाली ॲड केल्ल्यो आसा। इट इज एन रिलीज ऑफ द 5% ऑफ द अमाउंट which stand to the 41st quarterly granted to UTL for the GBBN. The amount fatlo pending ashillo to. Approval of the expenditure for the AI for the governance of the social impact workshop. Expenditure sanction. Work taken up in the Ravindra Bhavan Madgaon. Taka approval. Proposal for the further amendment of the Goa Value Added Tax Act 2025 and the introduction of the Goa Value Added Tax Amendment Bill 2026 कळतले कॅबिनेट काय येतलो सेशन तितूर एक 2-3 गजाली ज्यो आसा पळय न्ही म्हणजे इज करपा खातीर केल्लें हें आहा। सो कमिंग सेशनात तेजेर हें करचें। एक्सपोस्ट फॅक्टर अप्रुवल फॉर द बिरसा मुंडा जयंतीच्या प्रोग्रामा खातीर approximately 16 crores of rupees. Proposal for the withdrawal of the Bharatiya Nagrik Suraksha Sahita Bill 2024 legislature Goa remuneration for the empanelment list of the subject expert of the government college under the Directorate of the Higher Education pay scale एक contract basis चे राहा तांची सारकी करपा खातीर higher education atli amendment to the act rule of the Goa agriculture procedure of the livestock marketing Act 2027 हाका amendment केला। Proposal for the amendment and review of the order of the high-level empowered committee for the interdepartmental committee officers related to 2014-428 regarding the final sanctioning strengthen of the directorate of the land and records consequent increasing the sanctioning strength by inclusions. त्यांची strength जी आहा पळय न्हू ती वाडयल्या। field surveyor 157 post inclusion of the 1 post of the additional director in the settlement and land record या डिपार्टमेंटात। इट इज डिटेल आहा तेजे फील्ड सर्वेयरचे 157 पोस्ट जातले। इन्क्रीज इन फील्ड सर्वेयर वाडयल्या आणि 1 पोस्ट ऑफ द एडिशनल डायरेक्टर